Kajing penrung kerteng lengba kajing register bandon ke Aadhaar card jong man la uwei pa uwei unong song senong hapok kari India ha kine kisingi kalong kabdon kam hadu kata-kata. Kabolong ru kum kajing penti kena baki badon ke Aadhaar card kide kinong song senong bapura jong kari India. Ya kane lale kum shibenta ban khamsuk ban pha bat ban penpo ya ki judge kim baper sha ki bedai hok ban yo ki bolong kinong India. Kat hadu menta ki babun ki nong senong ki basa Haribhoi district lembat kiwe de ki district kidang bun ki bompat don ya kane ke Aadhaar card. Kum ka jingirap ban kampensuk na kapanta ki pajba na kaliang jong ki bor penia district Haribhoi kilabu ya kane ke jaka ban jondur Aadhaar card ha ka building bathmai jong ka office u district school education officer DSEO nopo. Ha ka ba ya kane ke jing penrung kerteng Aadhaar lapej bat kmi da ka CSCE Governance Service India Limited kabolong ru apo ka jingdon jong ki arngut ki district manager CSC Ribhoi district ki bakentup ya uba Bantai Sumer bat uba Viceroy Majau. Ban kampen kloy bat kampen suk chuchu labu ru ya uba Embrance im bat ikong ponlin kamdeng ban long ki supervisor ha kate ke jaka ban chondur Aadhaar. Ha kene ke singi lawan ban pli pajba ya kene ke Aadhaar Seva Kendra lane ke jaka chondur Aadhaar da Deputy Commissioner ke Ribhoi district ikong RM Kurba. Ha ka jingidon lang jong ba VS Nongbet ubade DSEO Ribhoi district uba Bantai Sumer bat uba Viceroy Majau ki bade ki district manager CSC Ribhoi district. Ha ka jingidon lang ru jong ki village level entrepreneur ki ba nagi jaka baper jong Ribhoi district. Every social services, government, all government scheme. Lada de old age pension ko oi ba, lada kade di kini ki ibang kulung ICDS, mentahan hadu ki anganwadi worker baru hai, helper ki asha, lang tam kini ki main person, ki baru hai la register, ki don kat tukan ki bang tre, don nak tre ki resign. You know, bagi tiang pala itu Aadhaar mo. Talong TikTok lada bikin mau, korbas dami ka ni ka epic. Oh, kenai pusan, kenai hundre. Terus nak kalau kerja kecing keren ni, bawa dia tahu 666, bawa dia tahu sorry, why not get kita apa pun jadi. But buat sen apa tu apa ni dalam magistrate apa tu apa, ni siapa ni senang dulu. Bawa bagi keren cakap ni ke epic. Tekan ni ke Aadhaar kalau kerja ke lain ni, kedai tang ke ika dawawan kene ke Aadhaar. Kawai kalau nama bagi buat pelat ki gross beneficiary. Mo, tega banyo ka jengken ke berclear ke sarkar ni dan kam ban enroll ni we citizen. Ladan ni la ban enroll ki citizen jeng ni ba quite actual. Ngai ba fraud mo. Nama teng don nang bam tang si pomot ki pen i beda sam pomot. Tong so pomot chano dan. Kan ni ba quite la mo, that's why ke government ke ongi dan company yo ke jingken ke berarti kenang bangila ban plan bah. It's all about planning. Ladan ni plan bah dan kisurok bikin bahagi bah. What happened is right now because ni lack planning, number ke ni base ke data belum fraud dan ke bambiang nata kada ni yo ya kata development baru kong badai. Dan nak tengah dah ni dan kam sisa bayi nong hakas nong juni kali district ngadu ki kelong kena kami ki kelong mau dibalik kali ke ICDS ki kami ki up thumi ki ha ka i pernah ajuki batin chando no de company ke jinsim ki ajang ka government jang central government bangi dan kam one register ilade nyamde nong way ka snong la jong ngim buat lang akan don ko buat lang shiway pat ki jaka shiway pat ki state ki belakang develop tingin de ban sa dia namar ba ong manor lada ki don ki ba kli ki ba ong balong suit hapeli ki layo i ha ong ki ke jing shisha pim ju de ban ai la no ban shukran ham saya untuk always ask for the truth ki base na kanu ka study ban ong long down ta mo kemudian kong kata kade ke junior jingken kalau very important tak ada orang dan kam enroll baik and kening center ham tentang sini kala le but ni rush bang ni thong ipin ta namar ba even PMAY ki yem beduk la de kemudian Aadhaar ni takim yo show
mentang kat sang kan nosem ngintip haduk lalu kan extend ke government of India yang ni kini facility kadang si exam but kan orang ini kan wait kan poi wait kapot kan comes back dan ngin khauru mentang khauru yang ba man lo klik ke yem bade keteng yang tu BPL kan de bandan adhar ting layu ngil ka lak poi harandang te teladang yem nang ban kejingi yang kan kapot ban lain ngila ban yang ngom an ngila kan do lu kejingi mentoy berkat tengah kerpat dia berkat iba danang ni pindah senang semua ni senang aja nak gitu kita kisi esi pun seluruh nak gitu mo tenang ba ngim kuat ibre mendo kejingi mentoy bon kejingi mentoy bon ma kejingi mentoy ladang niat kat kum kejingi betak serkan namar ba हम तो कि बचना कि नहीं कि आन के देखिए बड़े कि बला नम नास्ता कि बला या इल्म बा कि जिंगपुले जिंगवाट दुनिया के जुगी हमने कि शुताव आन कम तो हमना बन शुताव आन कम तम करी इंडिया जुगी के कि बड़े के स्टार्ट बबोन भा अन कि बाव डोंग बबोन भा ते शिसे बकला पास के आय कमत बा कला या थारा भा कता जिंग स्टडी कम दे बशी थाव हमने बंगिन हाप शुले बे mentang sang naik lagi state ketua state Assam kelayat cekman Kashmir mentar kelayat cekman mentang sang mangi kado ni tentang kan dia ngot gibe ni tentang kumba lailak ki nong shong hakan ni district ni indalala mangi nak ni district ni ban enroll 100% temat it'll be a success si ka district ni de belengin ai la ikita gibe ong sa ini bangi sa din ni di ban raten khoi dan jing umdum ni di barat ko yang ni ka jing smo jing ken ben yang ni de ban go ahead bar khat ban late ban register le di ban bani bangi long di basha